Mwebale kwija. Mwebale. Ate tu parliamenti yanyu yabanyambalala. Kulomaja kuteka omukono igulu. Agambe ekintu kimu. Tujoyira abasuma. Twena abanyambalala nyena mugambe tujoyira abaki? Emuka agambira ajoyira abasuma. Muzeyi Museveni agambira ajoyira abasuma. Jenosala agambira ajoyira abasuma. Nabala Muwonyo agambira tujoyire abasuma. Twenda gavumenti eno bana Uganda bajinyumire ka gavumenti yabo. Timanyira aba UBC oba bayikire. Are the UBC people here? Not yet. They have not connected. Oyogeranga maskiri jabo mbulire. Ngenda kuba mugisa nywena mujja kubaza. Goze ndugiranu saa mwenda mulomo mujja kubaza. Kandi kwenda bizibu byanyu na muzeeyi abimanyi. Ekiro kya leero tukeire mu mbalala. Tukwasira abasuma. Kwenda kubamanyisa tukwasira abasuma. Atusigaiza abasuma bakutunda emirimu. Abo timbakwasirewo. Abakutunda emirimu tinkoze beki. Kwenda abasigaire. Ate abantu bamukamba agambire tula tayari TV yetu yatayebwa Thomas. Muterebe tayebwa mu ngalo. Ngenda kusaba abebembezi banu. Buli mwebembezi abazabala abaze. Katwire atuyimire entebe. Katwire yatuyimire entebe za plastic za bitano. Owayina omutwalo ambe bandetera obutebe 20. Owayina omutwalo. Leta omutwalo ogwo. Katwire. Bandetere entebe. Amana kulesere. Webale. Kana za transport nzinu Katwire. Gendo leta entebe z'abagenyi bayikale. Kwenda bandetere owa national water. Ajja tugambire. Bandetere owa masanyalaze. Ajja tugambire. Mayor, you somebody those three leaders. Somebody them to come. No Walandizi. You walk to Obsuma. No Walandizi omwete je Soijan. Akazinda rokowa abantu abaramucha abantu. Tani karoli muzeyi. Baramucha abantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedoboza Alhaji Jamil Katongole Bachase, chairman wa movement Nyamitanga. Amina. Abanyarwanda murere mutaha. Yoweni ukomoka Munyoro, kandi Munyoro ari munju. Atenyi empakwa dyeri. Wena abanyarwanda nimumanya ndicyokunda Annette Kasheku. Nindwanira obugabe bw'omunyarwanda omu kitongole cy'abaramuzi n'abapolisi obushuma. Ntwagale mubarama bwasi bw'omuchome. Nikuraganisa mutaina nashohore investigation zitakahoyi. Ebya pompoli niza kubanza nakonsulting omukuru w'ihanga. Webale mwene weitu. Abanyambara muriyo engome mpanga here nchete jireta
kandi ikindi obwire bwahwayo mbwene reka tubahereze ka chansa kuba nimwe mwine byo kugamba tureke kubasisira obwira twena ngo murabo muri twe minisita yahamwegambire mbwene nanyishaba abebembeza abato bagenzi banje mureke tuhereza abahango akanya musasire kwankani baza kugamba kaje amazina ni Nyemere Masiko omwana wanyu Minisita witu twakwakira aba honorable MPs protocol yona na n'abanyambara mukama witasimwe mukama n'abakunda mtakagambere hinayanage bishumuruzebi wawabnaga ojo byakira ha stage abandebera izoba amazina ni Marina Salma City Woman Councilor akujekera Katete na Kakoba ahambara City Honorable Minister twakwakira konka nyowenkanya kujekera abantu ba Katete bine concerns zabe zibabire nibangambera ni mango zimwe baza kuzegambera konkeji nchemeye kuba ninjikuwegambera ko mwebembezi wabo Katete tuineshonga ya mizi agaga akagera nsima presidenti abo kubambara twatwine kizibu cha mizi batuyamba banyura mizi kuruga akagera konka abataka ba Katete bine issue kutwabire tutandika abasogea bakashitamana n'abatuze kubashitamana n'abatuze bikirizana wamizi garabo mu rubaju aza kutwikirizine bicha bapeji ngaba bakotinga umuntu baza compensating abantu then later on twahura ngusite kanso yashitama yakora kanso bapasinga wamizi garaba hagati y'orugudo azitwe nkabebembeza babere bari ya division twayikirizana nacho abo kubaga mizi bakatujya kugakora bagati y'orugudo oro rugudo tururakorwe kandi twine ishi y'orugudo rumazire myaka nkikumi rutakorerwa rwakamanzi road na recently tubire twino mucucu mwingi so abantu aba Katete bine complain abenshi bizire bakabaraganisa ngo bisha kuba compensatinga then kanso kashitama there and then ikapasinga cyo kugira ngo amizigara barubaje ekizibe kibine hati ari orugudo rutandikire kugwayo rurions rusinkinga turuwaredi nk'abantu ba Katete ngo ese kintu kija kuaffectinga so honorable minister ni wijerizo bakatikosa akagisha abantu aba responsible aba passenger ejo minati abo kwa ministry ya National Water Net jangu yine minate kurugo mu council so ntwenda oche kintu o stakeholder intelligence yamane bachimanye tumanye obitu abantu ba Katete ntwija kubona orugudo rwitu abo kwa abantu bali affected munonga muheru honorable minister baba kugambire kuro mu council yitwaturi twine entindo zitu entinde orutindo no kubanza no rutindo rwa Taso village Sebere yone kafa ahabo kuba abantu tubakirabaho orwa kabiri no rwa Kanyeyite bridge ejo Kanyeyite bridge twatwine sente zibatsindikire da 500 million zibaba kugambire kubako zino rutinde rwa Katete hasigara ho balance ya 132 millions azeze sente zikazirementi kubeza South Division konka kiteka ko kuri kugamba ngo sente nizgaruko mu kanso isharaho ekerazikore eze sente zikagaruko mu kanso batugira ngo eze sente bazigura mu Calverts konka zikazirementi twatshaziraho ngo eze sente zasigireho zizakatindo ka Kanyeyite abo kubazikazira 132 millions so honorable Baramu ntwenda kumanya recently ababatuze bakarugangama babire batandika kweshororo zakasente ahabo bushashi bwingi so ntwenda kumanya ejo balance abo kwazikazi za South Division ahabwenzi zagenzire ozituchange urozirebe eze sente zikakora kikenyi babare mnonga kumpurikiza oye Baramu oye webare mnonga amazina Richard Kibajuka muhanda enyozi yambara omwahira karufinzi ni basime izoba konka ekikusiza yo kubasimira no kuyisha omubwingi
kwisha kwatanisa nitwe na minisita witu n'abebembezi bita baryaha kureba ngo twarwanisa oburwenguzi omwihanga litu na no muri marasite batumwe okureba ha minisita witu narwo mu ofisi nayisha paka aha muntu wa hansi mu kitero mu ngaro muzeyi obuyabe narahira akagira ngo kitamu ni tamu ya no sleep, tamu ya no corruption. Kandi buzimazima tubahamisa ngo tuzakurwanisa corruption abantu ko ma office bona twabakoma konka echamani twakoma ngo twenda koreka aha mikutu kandi tuzagumizamu tureba ngo ebintu bituku Rwanda esente twantu Rwanda zagaraka kora emirimo yazo. Abashuma baturihize, abashuma bakozere ki baturihize. Government ya Uganda twine sente ezikubasa kugira sizatwora kongana n'agacaku twine abashuma bakora ki nabakatwara mbweni twe turigireyo kukwatanisiza hamwe nk'abebembezi kureba ngo twataho empinduka. Ba MPs bagenzi banje Honorable Munyempaka na Honorable Bakashaba tubabasa kubaho ahabwe mirimo ndijo konkana nyo mundi aha buzimazima ba MPs bagenzi banje baruhu abatunga ishu yo mukasheshe ebintu byabo lukasiya bantumwe abantu bona nimbasiyaho okushasha kandi niza kugezaho ukwatanise na Honorable Minister witu ngo kuyareba abantu ukuba niyo marra abo bintu byabo ebyasya nza kugezaho nziza o ministry ya Prime Minister tureba ngunite twatira okutwaba kwatiraho nebyo bice mukama bampera mugisha Minister witu Honorable Baram Barugahara ni kusima ntine bugaricuro on behalf of Mbarara City and on behalf of other leaders. Yebare mnonga, yebare echuwatkorera izoba, watwerezo muzi, konkaka meya chabwisho kuyagamba. Izoba rimwetiri atumara bokuba Mbarara tuine bizubinji. Izoba rimwetiri atumara tuantushaba. Ngu Honorable Minister, otujiri izoba rindi. Kani nyewe nanye ninja kuisha, izoba riona koku nasiba nawe, tukagenda n'abebembezi bagenzi banje ninja garuka nisiba nawe ntugenda ntureba ntwabinga oburwenguzi omuri Mbarara City we bari mnonga baraho government n'abebembezi mwe n'abaryaha bane Minister nyebyange n'ibiki no kwakira yabare kwije muri Mbarara cya kabiri yabare kwija kutwatsa urugamba uko Rwanda subushuma nyenda ko bahamiza abanyambarara ngo movement ebintu byagenda bitwara steps turwanise ibintu byona byagenda obushuma bwere bukitsimbira mayino eja batsigazi bendi gito batemukono orukumanya ngo akira ushumunda erizo babutanake ningafwe nabo Honorable Minister n'abakama bona bari yaha buri muntu mukitinisa cye UPDF ungwire obutaro bw'entaro nekirizibwa by Constitution of the Republic of Uganda kwatanisa na local society, local communities kurwanisa cyone cyayeteka icyo muri kureberana engineering brigade nekwatanisa na department ezindi ushangana zikora enguto kombe kama shomero kombe kama Rwanda mwene iki cya corruption iki kugambwa hati kine ukitar affecting neto kwijamo ishi yoner kwata ha Uganda netkwata honka UPDF entares turwana tuzingura habwa population support mbwen hati urtaruru neitwe twena nturkwatanisa nturkombera ahabu kubindrumo yensi nekombera. Honorable Minister, without wasting much time yibare kwisha n'abanyambarara nakakebezi kumperezo muzi
Banyita Major General Paulo Muhanguzi ni commander wa 2nd Division. Abapolisi bakwasa Basembe. Zachi. Bakwasa Basembe. RPC Jogarukani. That is not a good reputation. That is not a good reputation. Ati mubamanyira bakwasa Basembe mubamanyire. Ni mubamanya. Yenda kubasaba abantu batanu muje musimera inano musimera inali kurungi ali kugenda kama RPC abantu abasere tulikwenda corruption police bakwa kasi na RPC alo sema Lenja, mama kazina. Gama mazima. Aro, amazina numuhereza Perezi, akampereza sente za modo milioni 10 nija na hinga Misiri. Nahereza kuhinga Misiri. Basta hira bazonde sazaho nazo wa Chaimani yaja mnyoni omoro ifutabaruza mugiga naza kachika polisi yatera Yesu posisi ID kachika yani haya mitware yo kwandika mushango gwanje yamye kuhandika naga kabamtere Yesu mugogo kutabaruza no munene utakora mushango gwe banyo herezo myama okora myo kwinga nabo yabo bamtere Yesu yaja tindiyo nazo RDC na shangatariyo basimko RCC deputara CC kinashiro yatera Chaimani ya mjuma nagar kakachika OCCID anja mtwara kuri msuru wotinye baraha natera DPC baharwe yanja mwenye mshango ne yatabo mukoti nazo mukoti anja wotinye baraha ya Chaimani tokutabazi tukatuye mbururu ne baraha njina difference ya ati abataka Kakuka police station, Kachika police station, SD reference 13 February 01 2026. Offense, rashi and neglect. Complainant Muwereza Perezi. Suspect Chelis. Acho musango choko bakakuteka musango chi. Kwa kazi nao. Akanyoneseza kwahereze kunyoneseza nazayo finachire natawaza Chaimani yatere sumu yaja ngogo mushango go mutaguhurira nagarka naja tukabambire sente za modo baza kunkoma naza Chaimani wabe nakureza modo yatera Chaimani yaja kawafutawarza ata ati namhereze barza utahurre bintu neza ya Chaimani haha no makumutera ubu abayoneseza Kampala yatere sumu yaja mugendo ramburo musiri tuhereze sente Chaimani yaja tokanjo gatinza burambura kandi oriya nakora mu government amweta charity ile chora mukore charity nawe yaja wenda kungenda ho munonga niza kubingo mcharete cyo kuzinja charity ni bamweto nakora mu office ya president charity owa ndi kiko mama mweta charity advisor wa president advisor niko yagize leo kachika kati kwenda kumanya polisi niyo yakwasire polisi ikakwata kazayo najire polisi amshabe mtware ibi emtware ibiri mbakora mshango kwanje nazo bahereza ukazuoa OCCID kachika ni bamweto sina lya tinkurumanya nayira kuraro mshango kwiragura ukamwe mtware ibiri RPC biwabi ura another one nenda na bisani garuke murundi kum nasima munonga mukama witu wizaha kureba bizujitwa bitwemerireho amazina kanje libanyeta bari hani ngitoni yoni koromba spaka ni pachira basi nkimuka na kurumwe bantera aba company yake ara bantu arapore anaka yirwaro nara kuzamkabya namara hena kwina kuna benjao
naza kuranda hiza afande yiza angunakora fayiro eziba kuba batire abaneze misango batinyoti kucenga kuba nkizeho mu apolisi ndumu niza gukora statement yanje kuko kuba ebantire nakikora naheza nyina mu burwire bwanje bwa sukari esa yiza yankwata bangaranye akiriniki nasuma bateka akiriniki bangarra chipatamizi Ari tugambire bya polisi, tugambire bya maizi sukari, omunyu. Omusango gwanje bakagwindura banteka musango gwa mada ebo musango mukuru mukuru no yabe nakora musango yitu ebo ku afande DPC banteka gwa mada umajira kuchondoza basanga talisire muntu agwengu sisete baba yire. You make for them a line. Bruno, don't chase them away. They should make a line. Chairman, you just got to Honorable Minister, wakwachira kandi kusima kujambanga ati ebintu package ine busugamani twine mu kampani emwe eka tubere kizubu yatutera buri zuba kampani emwe ne majama KR coaches yatera abantu buri zuba batera abantu twine na clips twahire police mwene shonga yo kumwana kampitira shonga mu yesterday Honorable AIGP Businge ya umwire andikireke a Twitter na agamba njano bakutera gamba that is the same case. Now I'm going to guide Mayor. My brother Mayor, you come. Tutunge designated stopping points za bus park. Umara mwina bus park. Aro muntu bus park erinche. Kani mwina company za bus ina. Buli bus park, buli company etunga mbale ko flooding na flooding ina. Permanent mubagazeting, mubagambe that is a park, charge them money for entering and getting out as council. When we claim that we charge them per month, they are not going to pay us. Yesterday I was asking, how much have you collected? Mereke nikaguza mubasi mwile msede zinga. Nibagamba mukora milioni 3 omwezi. Nizo? Kasere kutunga senti. Hati kasere kameta kutunga senti. Tukole bus park anu, ejo bus park anche, small. Let's give that bus park to 2 companies. Then we get another rich man to do another bus park for 2 companies and they work. Ati honorable na nimshaba. Murube kurodingira mwanda. Nimshaba just in 2 minutes ugambe kizo wechi tubino ko ifom park. Hatu ine companies ezita kuichiriza Odom Park. Ezita kwaza kuichiriza ngwanze mu Odom Park. Nobo kufeka hocha kwamba batakuba kwajira odata barakori. Nabasika abantu banyurira abantu nobole birafane kasinye na kigamba mwe yapiyambere omwana bakamutanga mushambo gwa mada umfrustrating kujya ngo atakaza kai omukoti. Kasinye no yapiyambere wole na posting. Tukatero nangale GP na chimanya. Na hati file lyoku omwana bamuteka mushambo gwa mada ba helze baje mutaine mushambo ngaba kama frustrating ataza mukoti mwana kizo chipire ntumwe. Twine company nkemwibiri. Ezipatira abantu ko mukashije kusashamu nana kuyihamba. Ko kutigamba ho wategereza nobo wabo murabi okwenda order nobo wabo murabi konganyanisha bakanse kintu kandi abantu abo nabakwata kanse mukono okwisha ngatu bakwata kanse tokuchicheza kwa corruption kansonyesha kintu mwe tokwicheza tukajana mutugire order abantu bajwara uniform bajire tagizi boroka zona bagaruko muna etupule message nti konga kuchigamba twakuchicheza abako bane benda mpatiro masika abantu batera abantu bakore chikamata bana babona no mpaka Nobana buri mpaka wa twashanga ko kuri nemshango tura kutike konko muntu omwe nenda kupatira omuti omwirima takwecheza Odom Park wamta ngo reform na mayamtira mutoza kuri garwa mpaka temba basi yeyi so nenda kurwana nenda kutera ogomana ya gweri baka musibesa andisha tu amshango gwa mada kandi ko helza bajangwa na ngonya ti polisi jino mushango konka ba muhira tsanda baka manza bamtere bishani Ugambira ina mada. DPC ta churumu konka churumu OC station na OCCID Polisi ya.
Lazima. Hizo kama kuna wewe akasema ati twagaguze RPC. Omukuru asimwe, afanda asimwe. Can you charge someone murder when he has not killed even a mosquito? Now RPC. Afanda RPC. Yes, sir. I request the implicated officers be referred to the IGP, to the police standard unit for investigation and charge, because what they are doing is wrong. You don't charge someone murder when you have not killed anyone. Honorable Minister. Ati kasabe RPC yemugambira tugaruke mu Runyaruzani kandi abagambire agenda kubachaji nga bakorere bakusise ibara lya polisi. Polisi mugambira abantu polisi kuba yosentete siona. Webale munonga Honorable Minister. Eshonga nazuhurira nuko kuna abagambira amaziro muri jono mu kwezo kongamwe ne kikwenda kugitse kuza gukora ninza kwatagana n'abakurira park chairman wa park then mbuze DPC then tuete file tujirebe then mbuza bakikozireho uko bakikozireho mwanye tegereza ezo chawa ninza kweta file njirebemu kwatagana n'abakurira park tuleba kwa gonzolesha ongezi n'abali kuno Baitu RPC chemeni ngamba kwenda abantu abo bagambire abasirikale batagaruka mu kushaginga omuntu mada ataisire mada musango mukoto omuntu bagamba kuchaginga rape defilement murder, those are capital offenses. Why would you say murder for such a poor man? Nukumalira nkisabe kintu mwe honorable nina mwoshabire kanseti tukire odompa abantu bareke kubona abantu bareke kubatera baja mu uniforms, let all people put on uniforms. Ati pura kurungi. Where is the RCC? Is here. RCC, the mayor, DPC, RPC, you have a stakeholders meeting. Kukole meeting in Yencha. Eyabantu wona about transport. Muteke order mu transport. We have guidelines. There is no exclusivity in the bus park. Bus park ayabona. Bus park teri ya bus company eta. Kandi bus company bus park jema kulwanira. Yone kajunda. Ekire bina. Ngena gambira muzeyi. Muzeyi bus park yayo kuswaza. Muzeyi bus park achikole. A program ya isimi empia ka bus park bakolechi. Bus park ina toilet eta ine China. Bus park ina toilet pipe is connected to sewage. When you gamba ina bus park enjo bus park. Baina just ekiraro chete kiri mu emoroka. Ekiraro chete kiri muki? Hadi bakurani ekiraro chete kiri mu emoroka. Balikera kurani ekiraro chete kiri mu emoroka. Tunuko. So afande RPC with the guidance of with the chairperson of the Security Committee RCC and the DISO, the ISO office and crime intelligence and the mayor sit and make a final meeting. No one has a right to beat anyone and no one controls that bus park because you have not put a tender there. You are saying you have not put a tender. But I think the time is now we put a tender there. Because we are losing money. Commissioner wa local government Aringa, Magumba. Commissioner Magumba, you come and address it. And the commissioner here, you come and speak. Mugambachi. Ogo. Mukwendachi. DPC. Ayakoze refaro ya mada. DPC ya makuroleti. Akanyangani DPC. Neka DPC abaze. OCCID aro. Aro OCCID. Let the OCCID come because you are shaming the whole police.
Ati Mukwenda baite OCCID. RPC call for us the OCCID. Call the OCCID. Because ati Mugure and police ya fande ya Kagaba is very disciplined. Alimu abarungi, alimu na abasuma, alimu na ababi. White police generally, eyo murundi gunu nungi police is better. White alimu ababi, kandi ababi babi muno. Honorable Minister, my OCCID is here. She can explain that. OCCID, you can have a microphone. These people are choosing you that you made a fire of murder on someone who never killed anyone. Honorable Minister, so mukwenda ki? Mukwenda kulumiriza? Bus park. Gowa bus park. Gowa KR. Gowa kuba abantu. Gowa mumutage kempingu. Mutage kempingu. Mutage kempingu. Obi. Aliwa afande abantu bagala mula bakumbinga okuwa abantu. I want him to you put it on so that they can see him like his own. Bombi mano Bombi, mamanega kempingu. Sabo. Hello, boss. I want them to be put there. Let them remain there. Zako mwa yogera tulire yogera mpulire ne bagenda kutekaka empingu banaye abesiibwa bakulu bange batobanga bali wano omusango gwa basipaka omusango omusajja vampaya omusajja mwabwana naye kulwana yanumba kubasi kankola kulwana kana fembe ababiri basipaka erimu ebiwayi bibiri walimu ebiwayi kya association n'ekiwayi kya cooperative kati ekiwayi kya association kanumba nankozako obulabe nankuba nange nali bubi nnyo ningenda waisiru kwena polisi basibala kwipemu mayiroza kutembibinezikolebwa ono omusajja gwambaye akwatafairo bbiri etandoni asasinga walwanira ekiso omuntu wasandukya bazibwako ebisangosango
Oya je, tadu ko yakomewa. Wano. Papula. Akomewa wano. Ile mwandi kwa ndio mkopera. Hakuna ofisi mpaka. Mwananga abatuze bambalana. Mugambire abantu babakore fujo. Nabakutera abantu. Katika kubuze lwache sio nega majima bakuwa abantu. Nega. Mwezo wa chima cha DP center ndio tunaenda magulile. Kama muziki. Kama wange honorable minister Senyo Omukisa obuzibu obuliwo mu passport enkulu commercial officer etawulikirako baapointinga ekitongole nga kikulira omwami oyo basolooza sente ku mutembeyi ku buli baasi basolooza aba special sente abantu bambalana ngendi mukoti y'abantu ne mukoti yaki ati soko weyakazindalo lindawo bagambire okusoloza akasente mu paaka nozirya na tawuni kiraka true or not true? It's not true. Where do you take the money? Now, let me explain to you. What you're putting, let me tell you something. Association, tumalizingia back from their behalf. That is a Toroza, nezo kwera. Enzura nayo mugisheje mutakitina. Kitapaka, tinamwizo za kamera zi, tinamsipa izo tatelewa. Basi na kaokora. Sabanya. Don't talk about Tamkozile. You are not fair about. You are not supposed to beat people. Don't talk about what. Where are the handicaps? Abatuuze mumpulira bano bonna abasatu balina omusango ono asolooza sente za gavumenti ne bazirya naye bamutegeko empingo bonna basatu bonna bagende obakingawa lindawo zokusolooza oziteekanga Let me tell you something. Okay. Mbarara City Bus Operators Association 15 alikwenda ngambire mchekazo wekazinga basi 10 buli kilo basi ezo does not do anything. We clean. Let's come with collection. Let's security and interest. We have to like we put. We are mandated by the council. We have to obeyza. We have to mugende. We have to company sector. We have robo. Linda go. Bwana go kalolo. Meya wanze. Meya yuko. Hold on. Ameya batoraka. Abantu bagenda kutingana mu passport. Kyegwenda ongambire. Ona kusoloza sente zinu. Musitekazo bazitekayo. Are you seeing anybody in the operator? Honorable Minister, omukanso tubari kuzineta. Ngenda kugambira. Ati yaye yamusango. Nomugezi. Na passport. Owekitiinisa President abantu bayetombwitwa yagira ngu tutagarika kushoroza enushu n'emwe kuruga omu taxi park hamwe na n'omu itwe nka kanso twabura okutwagaruka omu bus park ekyakuratiireho leadership ya bus park na taxi park bayekoreramu omurimo gwabo bo bonka
ebyebarukora n'ebyabo byokonka okweyerera okukora na n'ebyo ebarukora omupaka okweyerera tutarabwa Kasese konka itwe turukuyayo sente nemu Honorable Minister ati RCC galugama and speak RCC galugama Mshiza ya mano Yar, omi mata kabra pura. Yar, yo mi mobra. Usanga arwakatano tukakora meeting nezi group zone. Kanso ekeitiriza mu group ya association ya kugira ngo izo management ya bus park. Tukatarengeho base zindi zihakanso kugira ngo umuntu omwe group emwe ekumo management forever abo kwebara hayabero open tingaye close injira tenda ngo wajo wingeko bana foro wingero ni vibes media many mbonjera updates kwanza na security committee both groups should join Honorable Mayor. Get all the two groups together, make them form one umbrella, and also on the collection they are making, our council should get some money. Our city should get money. Honorable Minister, katuzane okachi Harmonize RCC ekyaliyo n'agamba Honorable Minister atwire ab'olutalo hagati ya groups ibiri z'omupaka hariho gurupu Tawusi hamwe na Global bine bases nyingi munongo mpaso tu hariho gurupu eya Karanzi nayo eine motoka no shoti n'ibiri hati bariya ababa nibenda uniform bagivali Karanzi na gurupu ye bagira ngo mutadwara uniform hati apaka vyonko katwiyo nirasi mara sisi urukiko bakarweta bagira ngo what we do now twichirizane groups ibiri zimaginge area ine basi nayo agira bargayo representatives bakwatane na nabo ekyo nani teka mutwachikora minister nkije kuretaho obuteka kandi n'abantu bagwa bino businga ati banyambarara abantu banu ba unitinge Bakera abantu basyeje witakaninja Keana Wale mubure oyogera nnyo banange mupulirize ono engamba abantu bano babatengeko empiwo era ndi serious naye newunyiza nti polisi yawano terina mpiwo basereka banyanga basereka afande all these three groups take them all of them the two people now again for a settlement investigating it. Let police investigate. All the three. Let us for investigation to Yakugamba afterwards. Baba kwata. Inga bakora statement bakomao.